थांनाय सालाव एडिसि चंमारी अंगथाय तंमानी फियाबा हास्ते हापां कोरोना भाइरासनि बागै चंमारी खायलिया आबनि बागै तालदक जरानि बागै एडिसि आमचाइनो नायकुलना बागै हास्तेनि गवर्नर नि बखाक्ति जेके रावनो बारजा रिजावमानी फियाबा थांनाय सालनि सिमिनो जेके रावनो रियाकारै बुबागारानो ओ बारजा रिजागना अंथक हिनै टीपीएफ खरांतिसे फायमानी गानागिनि थांनाय 1 डिसेम्बर 2020 बिसिनि पहिला टीपीएफ एडिसि चंमारीनि बागै हास्ते हाइकोर्टआ कायसा केस खायमानी टीपीएफ नि बाय एडिसि चंमारीना तुई हाइकोर्टआव केस खायजाकमानी तिनिनि हाइ सालो साख्लाय रिजाखा हाइकोर्टनि कायसा ब्रेन्चनि बोखाक्तै हास्ते हापांनो फायनाय 17 मेनि बिसिंगो ओ एडिसि चंमारीनि जत सामुं चेंगिरिना बागैबो साख्लाय रिजाखा हाइकोर्टनि बोखाक्तै कक्तमा थमनाय रगबाय कक सातानि ओ कक रगनो सायखना रेखा टीपीएफ नि आदंसं आबनो कारिबो बरकताय बसाका तिनिनि हाइ सालो टीपीएफ बाय केस खायजाक एडिसि चंमारीनो तुयै हाइकोर्टनि ओ साख्लायमो बरकनि बागै कायसा बेलायनो बेक्टुरि डीडी रिपोर्ट चुमुई टीवी तिनी हाइकोर्ट अफ त्रिपुरा चीफ जस्टिस नि कोर्ट डिविजन बेंच टीपीएफ एंड स्टेट ऑफ अदर्स नि मैटर तिनी हाइकोर्ट ऑर्डर रखा जे टीटी एडिसन इलेक्शन नते गवर्नमेंट नि रूल ते एक्सटेंड मान लिया जे गवर्नमेंट रूल तेनियो नि बिसिंगो न माने जिसे दाती मानसा बरंग इलेक्शन दाती कंडक्ट खायना बागै माने ते गवर्नमेंट नि रूल ते एक्सटेंड मान लिया ता बरंग बागै माने हाइकोर्ट तिनी चीफ जस्टिस ऑफ ऑर्डर रूल सुनो मिया बरंग स्टेट इलेक्शन कमीशन रब सुनो बरंग मिया काउंटर एफिडेविट चिनी नो बरंग सुनो फाइल खाय लिया ओके अब या गुलो न थांगे तिनी हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा नि जे चीफ जस्टिस डिविजन बेंच तिनी ऑर्डर पास खाय क्या जे गवर्नमेंट नि जे रूल तंगमानी जे मे 17 पाइना तंगमानी अब ते एक्सटेंडिंग मान लिया अब ने अंदर न इलेक्शन जैसे दाती मानसा कंडक्ट खायनाय हनै कोर्ट तिनी ऑर्डर पास खायरका मैम हाइकोर्ट कैसे निधि सदर रगदी दिखा जे इलेक्शन चंगमारीनि बागै डेट तो कुनो मेंशन खाय रेलिया माने जैसे दाती मानसा बरंग कंडक्ट खायनाय आम सकनि सिमि बरंग तिनी ऑर्डर रखा सारि काहाम जत फाइमान खायजाय और जत मीडिया रंग सिनि स्रां साथी सिनि कक्तिफ्रा ताई चुमुई टीवी टीवी दङ मन खानि पाइपले हामबाय ताई कक थाय सालां सालां सिनि पिके मेडम चबान सेलुट कक हंगा हाइतिनि जों नुखा लाइट थांजाक 2020 सरतारिक मेवा सिनि एडिसिनि जे मेयार पाइथामान यागुलो बरक कोरोना भाइरासनि न फुनुगै सिनि कायसा त्रिपुरा हास्तेनि कायसा सिनि बरकनि मानदाय सकताय जे चिकनसा आरि खाजाक दंमानि अमन बिसिंगो जे कोरोना भाइरासनि जे कक न फुनुगै बरक अमन तै सिनि जे बरकनि मानदाय सकतानि जे एडिसो किसे सिनि मिनिमाम सिनि बरकनि डेभलप किसा उन्नतन तमा जागावो बरकनो भाइलेसन खालायै 6 मास एक्सटेंशन खालायै सिनि बरकनो जे अकुपाय खाय दंमानि अमन तै जों नायसिनाय मानि बिसिंगो जों नायनायखा अमन बिसिंगो कुनो राजनीतिक पार्टी रक कुनो पॉलिटिकल पार्टी रक अमन तै केबो फाइट खाया अमन बिसिंगो तेसिया हाय त्रिपुरा गवर्नमेंट तै 6 मास एक्सटेंशन खाय बारि मा परे सिनि जों अमन नाय दंमालिया जों अमन सिगां सिनि एडिसिओ जे जिके रावनो 6 मास जे एक्सटेंशन खाय दंमा जागाबा जों सिनि बुबाग्रान तै जों आन्दोलन खालिका जिके रावनो नरै सिनि बुबाग्रान आरो एडमिनिस्ट्रेटर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर चंनि हनै आजाव सिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट कुनो इनिशिएटिव करै बनि बागै कुनो इलेक्शन कुनो प्रोसेस करै बागै तै 6 मास एक्सटेंशन खाय जाखा अ जे 6 मास एक्सटेंशन खाय मा जागा जों अमन नुगै जों तंमालिया थानाय 1 तारिख डिसेम्बराव जों अमन तै केस खालि खालायखा त्रिपुरा हाइकोर्टआव केस खालि खायमा परे 9 तारिख डिसेम्बराव सिनि केस रेजिस्टार खा केस रेजिस्टार मा परे जों जानुवारि 9 तारिख जानुवारिनि 6 तारिखआव हियरिं ना दंमानि जोंनो 5 तारिखआव लिस्ट फायगानि जों 5 तारिखआव फायगा 5 तारिखआव हियरिं कामा परे तामुखा आप्रो त्रिपुरा गवर्नमेंट सागा जोंनो ताई साप्ता कैसा समय रेडी सिनि त्रिपुरा हाइकोर्ट न हाइनि बागै त्रिपुरा हाइकोर्ट ताई साप्ता कैसा बने समय रुई तिनि 12 तारिख हाइ बरक काउंटर फाइल खायबाय दिन सामानि बरक काउंटर फाइल खायमिया अ जागा त्रिपुरा गवर्नमेंट नॉट इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट न
सिनि हाइकोर्ट सागा borok je samani kongno norok tai o mahike extension khlaimalia government rule tiba government saka singno sortari bisna singtaisia je electoral process tongmani singomo complete khebenai boni bagi india tiba government saka je government rule anusare norok tai amona extension khlaimalia government rule mutabik no norok immediately idani taratari electoral process complete khame pore norok o जे एडिसनि जे संमाय दंमोन नर कमप्लिट मा खायनाय नि तिनि तिबा हाइकोर्ट तिबा गभर्नमेन्ट दागिं मुं रोखा ते अर्डार खालायजाका बनि बागै जों सानाय अमन बागै सानाय जे सिन तिबा हावो जे जरा पलिटिकल खायतनाय रक ताबु बसिनि बर रक जे सिनि मानथाय सप्ताय जे तिबा गभर्नमेन्ट जे सिनि मानथाय सप्ताय जे एडिसि गभर्नमेन्ट सिनि जे मानथाय सप्ताय दंमोन जे पलिटिकल राइट्स तनाय रक अमनो ताबु साना रोंगिया सिया बनि बागै जों नायनायखिया जे 6 मास एक्सटेंशन खायमे पर कुनु पलिटिकल पार्टी अमनो तै केबो लीगल प्रोसेस legal movement of khanya ni nai keu khanya kele boni bagai seng sini TPF tini seng naoma nasiki tongmai yang seng buskang ni thanai lai thangjai 1 December seng je tiba government ni thani seng high court case khagya je DCO sungno je 6 mas bali seng khaitai 6 mas bai bali tonmani omonti tini seng case khaibe tini 12 tarik tini tiba high court baitagi jaka tiba government norok dai dakti asli tonmaya immediately norok tiba government दादारि 2 मास नि बिसिङनो इलेक्टोरल प्रोसेस पाए परे नरक इलेक्शन मा खानाय बनि बागै सरकार नकtai कुन एक्सटेंशन मालिया तिरबा गभर्नमेन्ट बाय हाई कोर्ट बाय सरकार नकtai एक्सटेंशन मालिया नरक जनवरी फेब्रुवारी बिसिङनो इलेक्टोरल प्रोसेस खाइबा परे नरक दादारि जतो तारिख मानसाक नरक इलेक्शन मा खानाय हिने नरक तिनि हाई कोर्ट बाय दागि मुजाका तिरबा गभर्नमेन्ट गाय बनि बागै जों सानायो जे सिन तिबा हानि बसरनो ताबु बसों नायनायदि sini legal process sini legal side sini je man thai soktanyo sengtagbo sini legal movement tei legal process sengtagbo sini ain sini man thai sengtagbo sangkangkai sengtagbo manko kenor buskamo saimono sini tirban je sini 70 boso je sino occupy khaitongmani je illegal lok sini je occupy khaitongmani amu seng buskangni je seng buskango asa khayo sini supreme court seng tin ta case thangjak sini tirban ngai TPF supreme court case khaijak NRC ni case khaijak tai CA ni case khaijak tai passport amendment act ni case khajak tin ta case khajak singa sa khayo buskangni bo sing sini tirpani je sini boroni je manthai je sini soktai je sini odikar je mulik odikar je fundamental rights tongmani sing om khayo sing ani bising tei dakti sing justice mane hene khayo om bagani sini sara tirpani sara 12 lok borok dofana sanjai phaije sing joton thajakai sini borokni manthai sini borokni process je manthai je mulik odikar fundamental rights tongna sing ani lama tikai legal process teki sing sini odikar no salanyai sing sani nanai tei segi bunanai boni bagai angasun konyai je sini tibahani borno phaide sini manthai tabu sing sana rengkai sana lama tongko sana rengkai sani mankai sing tabu sini manthai sing tabu sani manko boni bagai sing sini je manthai sing tabu bo bukha thuyei sini khano meseni tona kogya sing khase tori ma phanyai sini manthai tabu sing sankai manko nei sing ma buskang agung ma phanyai boni bagai tabu sini ani nogo thangkai ani dogar thangkai ani nog ni buskang thangkai dogar thangkai sing lori khai tabu sini ani je sini manthai dongmani sing tabu manko boni bagai tibahani besarok nang konyai joto norok khata thuni sing tini nukhana norok sini edisini je sing fundamental rights je manthai muli odika sini je human rights violation khai sing je sini manthai sokteron je violation khai dongmani amno sing tini sini manthai sing dabi khai tini buskang ekta thanai December 1 tarik sing je case khame pore tini nukha tini 12 tarik tiba government direct khairega high court order khairega norok February mas ni bisino electoral process complete khame pore norok immediately tiba EDCO thangai norok amono je election ni mata no complete ma khanyai ni tini dagir jaka boni bagai norok tini sing khayo sing tini tiba hawo sing kaisa case khayai tiba hai ko sini sing election ni mata je case khai addition matter je case khai pore sing tini tupulai mari mankha sing tiba hani ngai sing TPM ngai sing tini sing jotono tini sana nayo sing tini edition tui sing je edition tui je sing fight khai tomane sing tini kaisa sini achievement kaisa keplai kha election tui je sing violation khai tomane tui sing tini fight khayai sing tini tiba hani tiba hai ko ni buskango tiba joto barlo tofano sing tini tiba hai ko ni buskango no sing tini koyo naji sini je sing violation khai tomane sing joto tagbo ani bising tui sing soba khai gai sing tagbo sini keplai mari manko boni bagai sing tiba hani busarok kebo kha ta mesan thung joton janjani khawa thakra khayei sinti bahani je singman thirano manai hnei sini buskango jotono sungno ukutui takisa last movement je sing
যে অকেশন থেকে সাইজ খেলে গিয়া গান নক নখনা থানায় 16 তারিখ মে 2020 ডাক বরং যে এক্সটেনশন খালামनानै বরে বর তিনি টিবা হাইকোর্ট বর তিনি संजाका नरक बुफ्रि प्रसेस खानाय बर साव जों 17 मे नि बिसिंनो अमनो जों प्रसेस क्लियर खानाय बनि बागै टिबा हाइकोर्ट सागाबरनो गभर्नमेन्ट रुल आइन मुताबिक नरक आसते लेरि तनमाया बनि बागै नरक 2-3 मास नि बिसिं इलेक्टोरल प्रसेस कमप्लिट खामिया गलो नरक खापात अकामनो मा पारिनाय नै टिबा हाइकोर्ट बाय बरक साजाका बरकनि बखा दंमानि जे टिबाहानि जे टिबा गभर्नमेन्ट तांबन बखा दंमानि हाय सिन बरनो एक्सटेंशन के बारे रेसिं बरनो तेबा बायलेसन खाने बरकनि बखा पलिसि दंमानि किन्तु तिन टिबा गभर्नमेन्ट सिनि बरक जे आइन मुताबिक बरक टिबा हाइकोर्ट सागा टिबा गभर्नमेन्ट नरकटाय अमनो एक्सटेंशन खायमानिया बनि बागै नरकटाय असले तनमालिया 6 तारिख मेयाव सुते नरक नासि आसबारि मालिया नरक जततुक पारिसाक इलेक्टोरल प्रसेस दादारि खायै नरक अपाय मास दिबिसिंनो इलेक्शन मा खालायनाय हनै तिनि दागि मुजाखा टिबा गभर्नमेन्ट हाइकोर्ट बाय बनि बागैनो जे सिनि टिबानि जे पलिटिकल पार्टी थैरना साननाय तागिसा अमनि बिसिंगो सिनि जे 1 तारिख से जेफोर जों केस खायमानिया गलो तागिसा दल जों सायमाया किसा सोंखनावो आईपीएफ दिरो हनै आरो सिनि लगे लगे बर फाइ खायबेया PIL बर कायसा अमनति खालाबेया बं ति सोंगासो सायमाया किन्तु PIL खायगानि खनावो बनि बागै बर बुजतै बंनि जे सक्सेस बा बंनि बज रेजाल्ट आम सायमाया तबिखाय सोंतिनि सिन TPF नि हटे सों ट्राप थेके जे केस खायमानि सोंतिनि जे सिनि कप्लानि मारि सक्सेस मामानि जे कप्लायं मानि मारि सोंतिनि सिनि टिबाहानो तासे सोंखाय फुनुमा पिका जे TPF जे लिगेल प्रसेस दे जे आइनि सभा खायदमनि तिनि हाय सोंगा तासा सिनि टिबा बरनो सिनि इंडिजिनास बरनो सिनि टिबाहानि बरनो सों तासा हाय तिनि कप्लाय मारिनि सभा सों तासा हाय तिनि सिनि अचिभमेन्ट फुनुमाखा बनि बागै सों जत टिबाहानि बरनो खुलुमुयाफोरो ताय खानि सभा सेलुट याफारो Today we are come here on 12th of January because of 1st December 2020 we case filed against the Tripura government because of our ADC area. The ADC there is election is not done because in the name of coronavirus, in the name of lockdown, they just stop the election. We just see in the name of we thought the government will do the right action. The government will do the our category of what the government should do. But now we can clearly see the government is extending again and again. In the first tenure, within the 6 months, if we file against the government, the election should be done within the first tenure. But we know that we thought the government will do the right processing. That's why we are just simply looking after the government. But the government is again extending another 6 months. So on behalf of TPF is always fighting for the legal fight. So we thought our violation is our rights always violating by Tripura government. So we filed against the Tripura government, and now result is coming positively. Now they thought within the February. High Court already ordered to the Election Commission to do all the electronic process. If we don't do the, if we don't file against the government, Tripura government or Election Commission, then it may not be happen. It may be extended again another 6 months. That's why I just want to say that all the indigenous people of Tripura, those who are staying in ADC area, all the indigenous people, I just want to appeal that if we fight legally, then our right cannot violate by government or any other group of people. Because of we are not doing legal fight, people are violating our rights, whether it is the government or it is even the group of the people. Now the positive thing is government is already ordered to the Election Commission and the state government as much as possible, as soon as possible, election should be done. That's why our Chief Justice has declared to the state commission, state government and State Election Commission
and this is our victory. We can say this is our first victory we got from our behalf of Tripura, behalf of TPF, and all behalf of our indigenous people. And if it is done by like government like IPFT or another BJP or IPFT, those who are doing indigenous party, if they are doing that, we will be very much happy. But unfortunately, they are not doing legal fight. That's why we, on behalf of DPF, we just filed against the government, and we got a positive result. And very soon going to be conducted election. So it's a very good thing for us and for all the indigenous people. And I want to say all the indigenous people very well wishes. Our election should be done within a few months. So I just want to say everyone just fight for our rights, and legally we can win. Thank you.